ika 8 minutes ntsena ku bela ora ya 12 nongora ku Afrika Wa Vulavula kamkana lona FM makomba ndlela ehlangane nakambe kuri rabo mune namutla ehlangana kuri siku ro hetsela ra n'wetile ya Mawuri n'wetile ya moya se ifika ku n'wana ku akobana ritshuri n'wetile ya Mawuri ko ba maka ku wetshama kwi kahle n'weti yoshi n'weti ya moya sele swa ritshuri swi yena hi ku wetshama kwi loko ri ku eka kama ngena prasini eka vula uta heta lova na swiphiqo swa ritshuri ku hey n'weti leyi na ritshuri ngopfu kambe loko ti tshamele asenteni wa ti tshamela asenteni i to twa hi ku hi le kava ku na moya ki nga wu voni hikokwalaho ka ku va kumbexana ku ri hava ritshuri hi ndlela yaleyo kambe ni sungula ni kha ni hleka hi siku ro tika swinene Afrika-Dzonga ra tika swinene Afrika-Dzonga ngopfu loko hi langutela leswi swi nga humelela adorobeni ra Joni kahle n'wena hi nga mi nyika matimba ya ku va mi hi rhangela tani hi varhangeri nje mi rhangela hi ku swi lava kumbe mi rhangela hi ku mo sindziseka ni vula ku hikokwalaho ka yini hi fanele hi va na xiyimo xa ku mi tshama mi kha mi hi byela hi ku ku na miako leyi yi nga hijakiwa miako yi hijakiwa hi le ri nge yini ni vula ku mi ri miako yi hijakiwa hi le ri nge yini hi ku na vanhu ku na maphorisa lava va nga ka metro va vonaka ku ti-bylaws ta landzeleriwa va kwihi mi tsandzeka yini ku swi vona ku muako lowuwana wa ha ri ku landzeleriweni muako lowuwani vanhu lava tshamaka laha va tshamanga swi ri nawini sweswi ku love vanhu 73 hi kha hi hlayela ku ya mahlweni ku tlula 50 va le xibedhlele hi nghozi kumbe mangulo ya timhaka ta ku tshwaka muako laha eMarshall Town n'wina mi nga kwala ka tindhawu to toleto hi byelini kahle ku endleke yini hayi mani ku na un'wana nga tiyimisela ku dlaya Joni yi fa lokohlo yi nga havi kona mani loko xiyimo xi tani va ku mere ta fika hi 9:30 9:30 yi ba no fika nga si fika yi ze ku 10 hambi se swi fikile ta twa mari meyara kahle leswo rhangela swi fanele swi dyondzeriwa va ku a hi yeneni xikolweni ya dyondzela ku rhangela hi ku a hi le ku vuyeriweni hi nchumu a hi ku timikisero ma hi leti tin'wana ta timhaka leti hi nga ta tsakela ku va hi twa n'wangulo wa wena ha tona kasi yin'wana mhaka hi leyi hi nga ta bula hi yona hi ta bula hi yona nakambe hi languta ka timhaka ta ku sunguriwa ka vandla leriya ra act swi vula yini swi swa muxaka wolowo ku na vakulukumba vambirhi hi nga va xaxameta la hi na Professor Sono hi tlhe hi va na Mbhazima Shilowa i khale ka premier wa le Gauteng tatana Shilowa veri ku na miako yi nga hijakiwa ku endleke yini hi swihi leswi swi nga fika swi onhaka ka doroba ra Joni se swin'wana swa leswi hi nga ta va kha hi vutisana swona loko hi kha hi bula na tatana Mbhazima Shilowa nhlekani lowu hinkwavo vambirhi ka vo hi ta bula na vona hi hafu ku bela awara ya 13 hafu ku bela awara ya 12 ya n'wina mi landzelaka un'wana ni rhumele hungu la a ku namuntlha i siku leriya ku langutiwa ku timhaka ta mitsembyanyi siku ra mitsembyanyi namuntlha hi ncindani siku ra mitsembyanyi ra misava hinkwayo hayi mirhi ya xiAfrika na swi tiva ku n'we mi rhandza yihi ngopfu mirhi ya xiAfrika leyi mi nga chaviki no vulavula hi yona kolomu ku fambeni se hi ta va kha hi langutana na sweswoleswo kumbexani hi twa kan'we swi vula yini ku na leswi vulaka swona ke hi le ka 0860 002543 kandziyisa rito ka 065 7443911 na ngetana kambe 065 7443911 sweswo swi endla leswaku hi kota ku twa n'wangulo wa wena hi ndlela leyo kumbexani hi nga kuma Prof Hlathi hi nga va kuma Prof Hlathi loko okay a ni ku kumbexani hi nga kuma Prof Hlathi antsungeni wa awara yan'we Prof Hlathi loko mi ni twa fonelani tindani ka hi twa ku hi nge koti ku
ku ritwa mhaka ya siku leri ke kambe swi ri tano 0860002543 a hi ku n'wangulo wa wena committee mhaka andaka leswi and only Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela sweswo mixer Munghana Lonene FM kumenze vo 2 minutes ntsena bila wala ya 12 nongora ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM Makombandlela hi ndlela le a hi vulavuleni vakayena a ni swi twisisi mina ku vanhu va tshwela twana muaku ku tlhe ku va na mukhukhu andeni ka muaku evakayina kahlekahle ngwemi tiko ro njhani n'we mkhari ni hleka ni pfukile butwe hi pfukile minjhani hi pfukile a cancer ni la ku vulavula hi yona leyi ya ku hala Joni hala na tona ti hijack-iwile bit loko mo cheka masayiti ya vo UV Beria na Hydro most ku tele vanhu lava le handle laha and na ti-building ta kona hi leswo ti pangelelanini i ti-overpopulated ti tlhe ti hlangana mikhukhu yi nga va kona kwala ndzeni na pfumela sweswo and ku na police station laha kusuhani ya Hydro na maphorisa lama a ku na nchumu lexi va nga xi endlaka xo pfuna ka ndhawu leyi ku hlangahlanganini bo ya ku ri ku tikeni ku ri ka chavisi na vugevenga lebyi nga laya swidzidziharisi swi xavisiwa kwalaha ku ri ku hlangahlanganini buthoti ka chavisa na mi twa ku mi vulile sweswo swo ka chavisa a ni swi tivi ku chavisa yini kambe xivutiso i ku hi hanya ka tiko ra njhani vanhu lava nge le ku hi rhangeleni a va le ku hi pfune nchumu phela swi vula ku a va hi pfuni nchumu loko ku a va hi pfuna hi nchumu kuna MMC la langutaka timhaka ta matshamelo ya vanhu a Gauteng kuna MEC la langutaka timhaka ta matshamelo ya vanhu a Gauteng ku vele ku endleni ka yini loko muako wa hijack-iwa ku va ku endleka yini swi va ku na ona hi vanhu vele ku ri ona ra ku kahlekahle a mi tivi a mi nge ku tivi na ona ra kona laha ku fika ntsena ku fika ku tshamiwa kumbexana va ku kombisa ku ri i ta vona mani i hakela ka yena a ku na onara loyi kumbexana loyi mi ta swi tiva ku building leyi owner hi mani ti koho tibuku a dorobeni ta aka masipala leti ti kombaka ku laya a khona mani na mani hi le ka mani laya ka number mani hi le ka mani sweswo ka tiveka ku hava ku swi tiveka haya Hydro na joveke kahle yaleyi hi joveke ku lo sala yona ya Bramfontein yi ndhawu leyi nga ri ya ti kombisa ku ri hayi hi yo joveke ya kona hi swona vula ku swona ni ku nemetweli bot inkoma hi swona vula ku swona ni ku vanhu lava hi nga va hi vangele ku hi rhangeleni a va hi pfuni nchumu a va hi pfuni nchumu loko a va hi pfuna a hi ta va hi nga ri ka xona xiyimo lexi va kha va rhangela yini loko hi ze hi fika ka xiyimo xa ku va ta ku muako wu hijack-iwa ku yini kuna vanhu va tirhaka lava va holaku n'hweti na n'hweti ku na munhu va nge i head of technical i head of yinini kwalaya ka City of Johannesburg wa swi tiva ku muako lowu i wa mani muako lowu wa mani mara va ndzi nchumu muako wa lowu ku vuriwa ku a wu pfariwile hi va EMS va ku a wu ringanelangi ku tshama vanhu kambe vanhu va tshikiwa va tshama laha hi mhaka yi xikalo vitu hlekani endleka vanhu vo twethu xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene a he papa xikala vito la mitirhela that pet leswi swi hluphaka laha South Africa hi na ti-rights ngopfu na vanhu va le handle va tlhela va va na ti-rights ku tlula mpimo ene va karhi va supportiwa hi ti-NGOs leti hi nga na tona a yi khale nyana loyi tlheni kunene a swi sungurile leswi swa ku a humesa vanhu ka tibil leti ti nga hijack-iwa bo va kwala kaya va lava ti-NGOs va ku i xenophobic laha hi ka hi nga landzeleki nawu ma-report person hileswaku loko se ku na wu nga landzeleriwi ku fanele ku tsavuriwa xin'wana loko ku nga tsavuriwi race card ku tsavuriwa card yaleyo ya xenophobic hi ntiyiso walowo mina ni tshama la Midrand bot sweswi hi na pandemic liya ya swikuta
leswa ti delivery yeah heku genge leyiwani yuma Zimbabwe ayina ti license loko izi I driver kusuna u fanele va careful ku nkarhi wun'wana nga ta n'wi chayisa ta kuma ku hala ke machipisa xikontrini hi mhaka ku a va swi tivi nawu wa patu ku fambisa ku yini ene hi lo miyelo hi la swi nga ta sungula ku va na problem ko loko vanhu va sungula ku vulavula ku i xenophobic I driver xikuta apatwini I nga ri na license na I karhi I violate ti right ta ti driver leti ti nga na ti license I problem leyi nga na yona kala South Africa vonani sweswiya swi nga humelela leswa swa va hisela a va ta hi le handle le Dr. Aaron Mtswaledi a va alelaku Helen Suzumeni va nghena va ku no swi kahle swilo leswi a va ngheni I ncini hi la ku achieve yini kahle hi ritiko loko hi karhi hi pfumela swilo swo huma ndleleni swi ya mahlweni hi la xiphiqo xa mina xi nga koho kwalani ko ku na vanhu va tirhaka swilo leswiwani ku na vanhu lava hi va holelaku ku va va tirha ntirho wolowo a va fanele va wu tirha kambe a va le ku tirheni hi la xiphiqo xa mina xi nga koho sweswi ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo hi fike laha ka ku swi fana na ti-drugs or xigevenga lexi xi tivekaka ndhawini loko I ri phorisa wo zinwa cold drink ya xona hi makumu se I le ka payroll ya xona a wu nge he swi koti ku xi khoma na siku na rin'we maphorisa yan'wana ya hina va kola va tirha kahle leswi mi tshamaka mi swi vulavula na van'wana ha va tiva va kola va tirha kahle mara ku na van'wana lava va tirhaka na swigevenga leswi that's why mi kuma ku dlava ka maphorisa swi le henhla hi ku vo xavisana vo hi voxe ma ni twisa bote vo xavisana vo hi voxe a police station yo karhi ku nje hi Midrand mi kuma ku na vanhu lava va nga tiyimisela ku tirha kahle ene vo va dlayiwaka lava va titsotsi lava va dlayiwaka ne va swi tiva ku vanghani va vo lava va dlayaka maphorisa loko wo za I nghena a xikhwameni xa xigevenga swo I nwa cold drink ya xona hi makumu na loko va ku hi lexi xigevenga xi ndle leswi I to fika yi languta hi matihlo mi xi khoma mi fika mi tlhela mi xi tshika futhi hi mhaka ku I nwe cold drink ya xigevenga leswo swi hi hluphaka sweswo nametweni makwa so leyiwa yi ndlaku ku loko va ya lava inspectors bill leti ya va no bill leyi a yi qualify ku tshama vanhu va huma va khome mali leswi ve nge I cold drink a ta vuya mi swi lunghisa ma swi ku swi lunghisa problem hi yo hi nga na yole na NGOs leti ti yimelelaku swilo swo huma ndleleni ni mi nyika simple example board pet a na ku lehisa ngopfu lawyer leyi yimelelaku loyiwani Magudumani leswaku I tlhava bold ngopfu mbilu ya me tlha yi vava ni ku n'wana luwa ntsumbu wa yehe wu nga kokoko ku wa huyisiwa vini va yehe I ri yini hi voho loko a yimelela xigevenga xo fana na Magudumani ni ku loko mina nga byi teka na u veka mavokweni I landza lawyer leyi I ya yi vutisa ku I ri yini hi n'wana loyi a nga kokoko wa hina a hisiwa hi n'wi lava timuxari nga tiku kwini we tlhi yimelela swilo swo fana leswi nametweni itelena nova South Africa inkomo ntshela van'wana inkomo 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomadla na riteka riqingho rero nende ka leswi hi sweswo mingisero Munghana Lona FM ku na un'wana mingisero loyi nhlaka I njhani botpet buto mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile a cancer I Tyson wa Kandula botpet xivalo lexi nga ku vuya xi nga ku hundza xi kombise mhaka ya cold drink ku once iza inwa cold drink ya xigevenga yi nge hi xikhomi mhaka ya ku hijack ka ti-building mfumo wa swi tiva ku na lava va kumaka swo karhi ku sukela kwale ti-building tetiya a hi languteni lava va hina lava va fambaka va maphorisa va khomaku va nge va khoma maforeign va fika namuntlha loko va fika I swi mikha mi swi tiva ku va ri munhu loyi a nga na maphepha a nga le nawini a ku sunguleni a hamba tsutsuma mara sweswi loko va fika a nga tsutsumi vo fika va nghena mi vona va huma hi lavayani va kha va phakatana va nghena movheni I ncini va phakatana yini munhu loyi maphepha lama emakumeni nkarhi munhu ku a nga tshamanga a caciwa hlongorisiwa a yisiwa kaya ka vona ivi a vuya hi vontshwa I lo tekiwa namuntlha mindzuku hi lowa I vuyini I kwalano corruption yi tele ngopfu varhangeri vona va lava nga hi nga va hlawula loko va hi rhangela hi vona va ya ku va ya dya ene kahle hi lava va sweswi lava sweswi vo swi kuma swi ri kona varhangela vo sungula va le ndzhaku leyi ku ti-building leti phela ti tekiwangi namuntlha ti tekiwe khale yini ku tekiwa vona va lavaya khale rini ni ta kota ku vutisa tatana Shilowa
mi ta kahle loko mi ta kota ku vutisa tatana Shilowa hi nkarhi wa tatana Shilowa Hillbrow na khale na khale a hi swi tiva ku yi tshama mafurhini mi nge vuli ni ku khale rini ku ya hi malembe mara i khale ti-building leti tekwini phela a va lo sungula va yi teka va yi vutla namuntlha building ivi va heleta va yi occupy va tarisa sweswo hi the way va nga tarisa hi swona i khale va kha va ta hi swintsongo ku sungule van'wanyani va ta hi xigurupani hi swintsongo loko va ku va khomiwa loko munhu a fika va fika va n'wi khomisa sweswi va nga n'wi khomisa swona lava va taku loko va fika loko va ku va va khoma wa humelela ku i va mina lava ni boss ya vona loko a za ku i va mina ni boss ya vona ku ri ku minwe cold drink ya vona ma ta vulavula yini a ku ma lexi nga ta xi vulavula ni ta mi nyika xikombiso hi ku na n'wisa wun'wanyani i dilana na Uber vahisa lava ti-taxi va lwa hi swo huwa ku na lava va nge ti-taxi a ti ngheni mara timovha ta yena ta fika loko vo za va ku va khomi movha wa yena wo fona loko a fona loyi a fonela ku yena i ta va fonela ku yi ka le monto hi monto ya milene mi ta swona ku se yi to tirha kahle ku komisa ku na boso leyi ku reputwa ku kona ivi timhaka leti ti onhaka mara boso leti hi vona lava nga khoma mfumo kumbe lava va khala va khome mfumo ene loko ku va huma va byela un'wanyana ku laya a ku ngheniwi hi le ka mina Nemetwe. Danke. 0860002543 un'wana hi loyi ihlekani Mpfukeni mkhulu. Mpfukeni njani na? Hayi mpfukeni man. I can't. Me ta nkhomela man background man. Ne le ndhawini yin'wana it's beyond my control. Okay. Ku fana na masiku loko ifoni. Ni la a hill promotion. Vanhu lava se va nga fika laha because tane ku vulavuleni a ni nga yeli swona a endla swin'wana swa family. Oh, okay. Vanhu lava nga fika laha lava va ngo va tshwini ka building liya a va ha koti ku u nga va recognize a more than 100 currently. Say why ku vulavuriwa hi va 73? More than 100 laha se va nga nghena laha. A ni ka ni vulavula na n'wana wa murhangeli wa kona kwala ka station. The problem abana yona capacity ya Nissan a ku le ku tirhekeni he botek hi tsandzeki no nghena reception hina hi female lexi nga kona laha unfortunately part vanhu lava nge le ku tirheni laya va fositeleka ku tirha swi ri hi ndlela ya liya it's very painful ku nuwa hi mhaka ya lava va taku kumbe ku nuwa hi ku nako a ku khomiwangi kahle a khomiwangi kahle a hi swona swa lava taku because fanele ku engageni ka un'wana the problem leyi nga na yona problem yin'wana mani u engage munhu ku nga ku tivi that person is an ordinary employee ya government but she want to justify leswi nge le ku humeleleni on behalf of government ku ya humelela loko an ordinary worker instead ya ku hey hi tirha ku vava la leswi nga la is too much and then u le ku justify ku this is a government motion awu expecta ku endleka la ta endla yini loko a vula sweswo la tirha ku la it's very painful. It's very painful. Yeah. It's very painful because first ikona bata bana media briefing ku va minyiketa number from ka moshari yosh na vona va mateka mahungu lava se va fiketelini la va ta briefa ku va vanhu vangani but the manager here ani mina yena kwala hande content more than 100 se va ngenini and lexi va vaku vanhu lava nga hi surround kwala xitaratini majority ya vona I vanhu vo huma hi le handle lava ta ku chekeni ka vanhu va vona ku a va tshelanga ndeni na yeah and antu ntsandeke ku tshama ni ya nghena movheni ni yingisela nyana daswa ni koti ku mfoyinela un'wana a vulavula hi mhaka xiphorisa this thing but it got nothing to do na xiphorisa it need a political will sweswi mi nga endla opening remarks ya n'wina ya varhangeli maphorisa kwa lexi va nga ta xi endla leswi because if maphorisa they have to calm the situation or va vuyela vutshan'wini va ta hetelela va tirhisa force loko va tirhisa force ku ta tlhela ku va ku ri hina hi rilaku so yo lava hi political will lava nga hi rhangela va nga khoma matimba in politics va teka nawu kona actually is a matter of compliance and for compliance ku van'wana lava fanele va enforce compliance va nga vaviseki I ku van'wana tipolitiki vo fanele va rhanga amahlweni ku nawu loyi nga wu veka la can you please n'wina hi nga mi nyiketa matimba ku wu landzeleliwa but they are nowhere to be found sweswi ni mi byelaku Hillbrow government yi tele full
yinuwa kufika le kuya le a constitutional court wa ta constitutional court lokho utwa uta emlenge utashitwa smelling leshinyele kuumenda a government ngosha ayilbo mosha nemetwe bote man kuma tloko makata maungun khesero snene okay but enkom nikhomele nisesuleli kuba nemihlwerisile ayitweni kuma ungeya ora ngwa time sekwini Iso vayingiseri omgaralo NFM kumena mona tintsene kubela ora ya 12 nokona ko Afrika Wa Vulavula kamgaralo NFM nokona ko walo efama swinga kufika ka hafu kubela ora ya nwenhlekana kuna swimaka total leti ngere kwendlekeni vayingiseri wa mena total Brian Gajene ule a University of Limpopo na yena ta twa ku loko yiya mangina msaba ora ya n'we ta va imseku itava a khomeini le ku ngana holobye Thoko Didiza kasi amuleji holobye wa timhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko eAfrika-Dzonga holobye zizikodwa va ko kwala amuleji na vo vele ku teni ka rin'wana pfhumba hi ndlela yaleyo leri ngeri ku yeni mahlweni kasi ke ku va na mhaka leyi le Joni hi ndlela yaleyo tatana Ace Magashule va sungule vandla se swi tele na mibona na n'wamila wa ku vulavula mi tele kambe ke a hi tweneni ku tatana Shilowa bona va angula va ku yini ku ri kha languta xivongo xa ka hina hayi na swi vona ku va ka Shilowa va ka Mathebula sa ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini ku sukusela khale na khale a ni nga swi tivi ku tatana Shilowa va ka hina kambe ke i khale ka premier xifundza ku ri xa Gauteng ta tlhela va vutisana hi timhaka leti ta ku na ku miako leyi ve ngi yi hijack-wile xitori lexi khale ka hi xi twa kasi hikokwalaho ka yini xi nga heli kambe leyi nkulu hi nga vitanela yona i ya tatana Ace Magashule va nga sungula bondla ra tipolitiki va ri vitanaku ACT tatana Shilowa inhlekani inhlekani ikhalanga inhlekani le ka vayingiseri me pfokeli xikwembu xikulu ngopfu xikwembu xikulu impela tatana Shilowa van'wani va ponini ka hoyi leyi nga kokwala Joni hi ta hetisela hi yona tolo a hi kuma mahungu ya ku tatana Ace Magashule khale ka matsalani general wa African National Congress u sungule vandla leri ri thyiweke ACT leswi van'wani va nga swi amukela van'wani va vulavula ku hi timhaka ta ku ka ha ri ha xivandla xa mavandla ya tipolitiki yantshwa swi swa Afrika-Dzonga tanihi muhleri loko mi langutele leswi nge le ku endlekeni ivi mi langutana leswi tatana Magashule va nga swi vula tolo na ku sungula vandla mi ri yini loko ku ri ku ka ha ri hava xivandla vahlawuri hi vona va nga ta kombisa leswaku hayi swin'wana swa leswi va swi vonaka swi humelela a va voni ngaku va nga tlangisa xihambano xa vona va xi veka kwalaho tanihileswi mi nga swi vona hambileswi NUMSA yi nga na timembara to tala yi te loko yi ringeta ku nghena ka leswiya swa ku yi va na party yi contesta ti-elections a va kumangi na city yi ri yin'we so nkulukumba Magashule a swi ri rivaleni leswaku hikuva se ri perile le ka ANC va ta sungula yin'wana party a ho ka hi nga tivi leswaku va ta sungula party ya vona kumbe va ta ya ka EFF hikuva loko muyingiseri le murhangeri wa EFF a vulavula leswaku no hi le ku vulavuleni na vona I'm sure a langutele leswaku tanihileswi va nga kota ku kuma nkulukumba Manyi kumbe xani va nga kota ku kuma na yena a ya kwalayani a kota ku va pfuna hi ku kurisa vandla ra vona a Free State ku ri na leswaku sweswi va ta va langutele na yena va langutana na ANC va langutana na DA va tlhela va langutana na man'wani mavandla also a ni langutele leswaku kumbexani hikuva yena na Karl Mihas a ku ri vanhu lava a va famba swin'we hambi hi loku yena nkulukumba Magashule a ya humelela le a court kumbe ku ya nkulukumba Zuma so a wu ta swi vula leswaku a wu nga ku vandla leriya ri nga sungula hi Karl a ri sungula leswaku kumbexani ni lunghisa xivandla xa leswaku loko i lunghule nkulu wa munhu i nga ta u ta yi rhangela so swi hlamarisile nyana loko tolo va ta na ya vona party swi hlamarisa futhi loko va vutisiwa
leswaku hikwalaho ka hina va nga tirhisangi liya ya ka khale va vula leswaku hayi liyani ingaku yi ta yima ya ha ri NGO ivi khale a vuya ku ri hayi a va swi tiva vona leswaku va te loko se nkarhi wu ri right wu ta yaleyo so xivandla xi kona xivandla a xi kona mativa swi fana na ku ta sunguriwa tikereke ku hala ni makaya everywhere ka kwala joni a hi nge vuli leswaku he vanhu hi rini ku na kereke leyi na leyi na leyi un'wana na un'wana wa tisungulela a kuma vambirhi vanharhu mara hi ku famba ka nkarhi mi kuma leswaku kereke liyani yi pfarile hi mhaka ku hayi ingaku a swi fambi kahleni ma swi vona so ku kuma Magashule pati ya vona na tiva ku va ri va yi vitana act a ni kumbexana ku va yi vitana AC hikuva xiliyani i nge va loko va vekela ikwalayani leswaku swi veka leswaku ya vona loko mi languta un'wana wa vanhu lava va nga na yena layani ku nga Benning Ntlameza swi tisa xisolo swa leswaku mara munhu loyi a nga suka leyi hikokwalaho ka leswi va ku ri no u na vukungundwani na yini hikokwalaho ka hini va n'wi tisa vona swi tlhela swi endla van'wani va ku hayi leswi a hi vula swona leswaku va Benning Ntlameza u tirhela swin'wana swa tin'wana tipolitiki kumbe hi swona leswi mara ho fane hi va navelela leswinene ku ta va vahlawuri va nga ta komba leswaku hi swona kumbe a hi swona ku nga ri hi ku ve tatani Shilowa loko ku ve hina hi ta sala hi swi vona ka ndzhaku xivutiso ku ta va ku i ncini xi nga va ku xindle ku sweswi mi nga swi kombisa loko mi sungula ku a ku ri na ku langutela kumbexana va nga ya ka EFF kumbexana va nga ya ka tatana Colney House van'wana va hleketela na ku kumbexana va nga ya ka ATM ku nga va ku ri yini lexi xi nga ndla ku hi ku vona ka n'we va nga ngheni laya a swo tlhe swi nyanyisa miehleketo leya ku n'watipolitiki un'wana na un'wana i lava ku rhangela swi nga swi tisa swoleswo mara kambe mi ta kuma ku ri leswiwani ko tala van'watipolitiki loko ni sungula swilo kumbe ni endla swo karhi loko mi ni vutisa a ni ri no mina lowani ni vona leswaku ni sungula vandla ni ta ku heyi a ni nga tiyimiselangi kambe vanhu va ri so mi ta kuma leswaku va kona va nga te no mi nga yi ka vandla leriya ra EFF hikuva le mi ta va yi nga ku no se mo va aka Julius kumbe va langute leswaku no va nga tlula milenge ku nga ri khale tanihi mina na kulukumba rikhotso hi nga tlula na milenge kumbe va langute leswaku hayi swantswa ni tshika leswiya swa ka khale mi nga yi kona hi nge swi tivi hi ku helela kambe lexi nga kona hileswaku swa tikomba leswaku obviously loko ku ri no ku na swigubu swo tala mi fanele ku ya languta swona mi fanele ku hlawula ka swona swi ta tika mi ta kuma leswaku na machangala boy a hi vulavula leswaku no ho kamula number 1 na number 2 na number 3 lava n'wana ha swo fanele loko i nga tangi a hetseleni ka yaleyo ku hikokwalaho ka yini swi tikomba ngeti timhaka ta papa ra ntima a ka ha ri nchumu masiku lama leswaku munhu i na papa ri nge le ku n'wi landzeleleni a swi tikomba vanhu vo tala va nga ha vileli ngopfu hi swona hambi vo vilela hi swona va nga vilela njhani va sungula hi nkulukumba Magashule ku ri hileswaku eka nkarhi lowu papa ra ntima a ri henhla ka nkulukumba Zuma hi va 2008 na hi 2014 a swi kalanga swi va nchumu so sweswo hi nga ku ri swo ku va ku ri no ha tifanele naswona hi nga vulavula hi mhaka ya ku ri no ku na papa ra ntimba aka Magashule mara loko mi langutana ku hala ka murhangeri lava van'wana va nge ri no i Mubikwa na Pondo na Tombo ra ri vavasana na vona mara se swi tikomba ku ri loko mi languta mhaka ya phalaphala ya mali le masopeni i nga ku ho tifanela ntsena a ringana a hetseleni hi mhaka yo ka yi nga tsakisi leyi nga humelela
a Gauteng namuntlha a mi ri premier n'wina kwala Joni a n'wina ya swi humelele Joni kambe n'wina mi ri premier wa Joni liya na madoroba laman'wana hinkwavo Pitori hinkwawo hi ku angarhela ku va Gauteng hungu leri vulavuriwaka ngopfu la i ritu hijacked building kahle ku endleka yini tatana Shilowa i ntiyiso leswaku ri mhaka leyi a yi sunguli namuntlha mhaka leyi a yi ri kona na nkarhi lowu a ni ri premier a yi ri kona na nkarhi lowu nkulukumba Masondo a ku ri premier na nkulukumba Masondo a ri meya a Joni hi kale hi vona mhaka ya leswaku a hi hluvukiseni tindhawu leti hi humesa vanhu lava nga tshama laya swi nga ri nawini hi languta van'wamabindzu lava ku nga vona va hirisaku yin'wana ya muaka loyi na vona swi nga ri nawini lexi nga ta xi yimisa swilo leswi hinkwaswo mi ta kuma leswaku loko meyara wo karhi hambi ku ri Masondo nkarhi luwani ku ri Paxi na nkarhi lowu a ku ri na Mashava loko va ta va ku no vanhu lava va nghenela swi nga ri fanelo muako lowu a wu ringanelangi vanhu lava a va humi va tsutsumela le a tikhoto yi ku no tshikani vanhu lava va tshama timfanelo ta vona yi nga ku no a mi ti tekeli nhlokweni and loko ri ku vanhu lava muku a va fambani mi ya vulavula ndhawu laha va nga ta tshama kona hi xo sungula xexo xa vumbirhi loko nkarhi lowu wa Mashava a ku heyi mhaka leyi yi ta hi vangela nghozi hinkwavo van'wani va maphepha human rights a va ku heyi no loyiwani u na rivengo ra vanhu va le handle so it was an accident waiting to happen and a swo sungula a hi swo hetelela ta bula tatana Shilowa nkhensi swinene nkarhi wa n'wena inkomo tatana Mbhazima Shilowa khale ka premier wa xifundza ku ri xa Gauteng muhleri wa tipolitiki lava hehlela la namuntlha ni na machudeni ya le Wisani Primary eRole kambe ni nga se vulavula na vona twana la kumembiri timena tinga se ba awara yen'we mahungu emisava hi nomo se Lilian Hlavangwane ntshembe va ta tsaka loko ni na xikolo xa Wisani xa le Role la a Thulamahashi hansi ka vurhangeri bya Mani Nxumalo ivo va rhangelaka xikolo lexiya kambe ke ku na ntirho lowu nga le ku endlekeni amuleci ve ri holobye wa timhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko eAfrika-Dzonga holobye Zizikodwa va kola Butkeni Mativa va ta hi byela kahle ku endleka yini Butkeni nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM ahey me pfukeni mina ni sharp n'wina mi ri sharp mi te tani hi byeleni ku mi ri ku endleka yini muleci namuntlha la hi simeka National Heritage Day loko hi ku Heritage Day masitwa ku n'weti lowu taku loko u sungula ku mindzuku hi September i n'weti lowu hi vitanaku ku hi Heritage month wa September so namuntlha hi simeka National Heritage Day ku South Africa hinkwayo i kola that's why Minister Zizikodwa wa swa mitlangu na vutshila na ndhavuko a ri koho na ti holobye nkulu tin'wana hi laha muleci laha ka Kgoshi Gabo wa vurharu Gabo Moloto wa vurharu so ku tele ngopfu namuntlha tindhavuko to hambana ta ma-India ta Xivenda ta Xitsonga to tala hinkwato leti ri kola South Africa ti kola namuntlha hikuva a hi simeki ntsena swa Limpopo hi simeka leswi ta endliwaku hi n'weti lowu taku masitwa ku hi ti 24 hi dyambu leriya hi ku hi National Day so minister wu decidile na department ya yehe na department ya Limpopo na provincial government ku va ta simeka n'weti lowu namuntlha la Limpopo se loko mi kombisile ku ku na vamani swin'wana leswi mi nga byela ku rixaka leswi hi nga swi langutelaku eka siku ra namuntlha na n'weti hinkwayo hi ku angarhela i yini hi na swilo leswi hi ku gingirika laha hi va vitanaku ku ti-living human treasures ku hi vanhu lava nga endla swilo leswikulu ngopfu la misaveni la South Africa laha hi va tivaku ku va hanya
vanhu va ku fana na vo Dr Thomas Hassan Chauke va koho va ta performa mara va ta va honoriwa hi ku hi living heritage treasure na lava va nga hisiya va ku Gogo Maike Grace Masuku family ya vona koho na lava ku vo Petros Falboy hi lava makhoikoi va koho na vo va ta va performa la na vo Chimangadzo Esther Sinyekwe na Mr Themba Patrick Mahaisa mi ta swi vona ku swilo leswi swi nkulu ngopfu hi ta va yi endla na leswi ku hi tibuka leti ti nga tsariwa leti tivaku ku ta hina ta vanhu va hina leti ta Xivenda ta Xitsonga ta tindzimi to hambana la Afrika-Dzonga hi ta va yi ti unveil namuntlha. Botken kesile swinene nkarhi wo yi vondoka ka hata bula n'hweti leyi tako hinkwayo vana na siku lerinene na hina hi hambele leswiya swa hina swa traditional kesile swinene Botken kulukumba Kenny Matiba va lava va kha hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa leswi nge le ku endlekeni ni tirhi na machudeni lani la ku vulavula na vona kambe yimani hi sungula hi kuma prof hi ta kota ku va chucha hi vulavula na vona hi kota ku ya ka prof ne ni foneleni prof ivi mina ni kha ni hundza hi laha sweswo mingisero mukana lona FM yo Professor Themba Sono va kona la nkarhi wu le ku tsutsumeleni swinene namuntlha ni nga se vulavula na ku vulavula na va SGB kambe ke ni nga se vulavula na vona imani sungula ni ya ka Professor Themba Sono hi ta kota ku va hi heta mhaka leyiwani hi ndlela yeleyo prof nkarhi ni hava namuntlha kambe na swi tsakela ku vulavula na n'wina hi mhaka ku leswiwani swi na nkoka leswi ndlaku ni lava ku vulavula na n'wina i ku vanhu lava hi lava ku vulavula hi vo mi va tiva ku sukusela khale se ni lava ku ta twa ku mi ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa ku fika kwihi timhaka ta ku sunguriwa ka vandla rintshwa ra tipolitiki ra act na ku va koho ka nkulukumba Ntemeza lava va ri ka ti-Hawks loko n'we mi ka mi swi vona swi vuleyi a swi vuli nchumu swi vula ku ri hi vanhu lava va nge hi xurile hi mbhodzo ya President Cyril Ramaphosa a ku na nchumu lexi va xi lavaka vo lava ku ri endla ku ri ANC ya Cyril Ramaphosa yi nga swi koti ku kuma percentage ya 50+1 so ku ri va ta kota ku hlangana na vo ATM ya vo Vuyo Zungula na vo Julius Malema EFF na van'wana lava nga ta sukumeta hi vo Zuma ku ri va nghena ku ri va kota ku ri va endla ANC ku ri nga kumi majority lembe leri taku and va ta kota ku yi control ku ri mbexani va susa na Cyril Ramaphosa leswi va swi lavaka kuve a swi nga ta koteka loko valovhi va hlangana na va Khalini House na va ATM kumbe va tirhisa vandla rin'we va ku ATM kumbe va tirhisa EFF kumbe va tirhisa yini sweswo matsongo n'wana na n'wana u lava xitulu a ni va swi tiva ku ri loko u ri parlamenteni leyi kuma timali leti u nga ti tirheleku just ku va member ya parliament u kuma timali to tala ngopfu so va lava xitulu xexexo so loko va kumile xitulu xexexo va nga kota ku ri na mina a nge ni va cabinet minister lawa or ni vekiwa ka laha and so on hi leswi va swi lavaka ntsena kuve va xi kuma ku i xivindzi prof xa ku yima va vulavula na vaaki loko va ha ri na swihehlo leswi swi va nga langutana na swoho munhu wo fana na vona tatana Ace Magashule hi ka hi nga rivali na leswi tatana Ntemeza va nga fambisa xiswona ka ti-Hawks Afrika-Dzonga loko u ri na xivindzi u nga kuma xin'wana na xin'wana lexi u xi rhandzaka a ni va swi tiva na vona vo Ace Magashule a va nga fanele ku va sweswi va endla vo act va endla rivandla va act loko ku ri a hi ri na judicial system leyi tirhaka loko ku ri NPA ya hina i NPA ya ntiyiso a va fanele ku va siveriwile khale va yi sivele at the court va tenga kambe sweswi NPA yi tsandzeka na ku vuyisa PA ya Ace Magashule le America ku ri a vuyela a ta va mbhoni ya vuxokoxoko lebyi byi endleka kona Free State so Afrika-Dzonga a ku na nchumu lexi endlekaka u ngo kuma xin'wana na xin'wana lexi u xi rhandzaka loko u ri na xivindzi xo yiva u ta yi kuma mali loko u ri na xivindzi xo endla leswi u ta xi kuma a swi karhati a hi hetseleni ti kona tivhoti ta act hi ku vona ka n'wina
tivote ti ta va kona titsongo to huma a Free State ta vanhu lavo Ace a va nyika timali a va nyika switulu a va nyika lexi na lexi hi vo va lava a Free State va nga ta n'wi nyika tivoti loko a kume tivoti teto as long as a ngo nghena parlamenteni u ta ya nghena bahuwa ku ri Cyril Ramaphosa a nga tleli na kusiku ni khayseni nkarhi wa n'wina prof inkomo Professor Themba Sono a hi bula na vona hi ndlela yoleyo sweswiwani tsutsumela le ka vatswari lava nga le ku heleketeni vana va xikolo lexiya xa Wisani Primary la eRole la a Thulamahashi circuit hi laha ka patu lera ra Mkhuhlu role D hi ku kongomisa ni sungula hi mani la avuxeni mani ahe minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile yi mani mi byela mi hlawulekile a hi swi endli leswi ka Afrika wa vulavula hi lo twisisa ku mi huma kule loko mi huma kule le a Mpumalanga mi tala hi nge mi tshiki mi famba nje mi nga vulangi nchumu byelani vayingiseri ku yin'we mani mi huma kwihi lwa vulavulaka i Susan Mashavana chairperson ya SGB Wisani Primary School ni huma role eRole D eRole H se ivi xikolo xi va role D aha se mi fambe njhani na vana ku fika sweswi rendzo ra hina ra basile hi fambe kahle sweswi hi le xitichini xa Munghana Lonene na vana va hlayisekile khensa swinene loko ma vulavula hi vana lava nga hlayiseka a hi kumeni vana lava nga kona la tshunelani vana va mina hi twa ku miri yini timhaka tingani kwalano ni sungula hi wena tati ku njhani hi we mani we hi mina ni Sovo Matsani okay una malembe mangani tati na 13 ntsena yi i le ka grade mani le ka grade 7 yi famba njhani trip ya n'wena famba kahle tsakisi kisa na vatswari va hina ku hi badelela a swi nga durhi ngopfu ku va mi tala a swi nga durhi okay ku fika sweswi laha ku nga ku tsakisa ngopfu hi kwihi hi loko hi tatela ka Munghana Lonene hi na khensa swinene khenselani sesi inkomo a hi twaneni lowa jaha hi twa ku yena u ri yini ku njhani jaha ra mena i kona ani wena hi we mani xilaveko mani masitwa ku dzeni ku jana nhwana i yini mina ni swi teki ku mi tatisa majana nhwana hikokwalaho ka yini mi tise ntombi ntsena na mikwatisi se na swi vona ku a ni a mi n'wi tumbetini se loko mi n'wi tisa hala se ni n'wi vona ku oyo a mi tisangi jaha mi tisi ntombi la futhi wena u na malembe mangani na 10 ni okay wena ni byeli i rungula mani kaya va le ku ku yingisireni phela eRole D sweswi rungula manana na tata i mani manana wa wena Onika Khosa ya n'wana Onika Khosa ni khenselani tata fambisa sweswo sweswiwani la ku tsutsumela le n'wana sesi Lilian Hlavangwani va hini ka mahungu ya misava ya awara ya n'we ntombi ya la ka Sigagula la kambe ni nga si tsutsumela kona i mani vulavula na mudyondzisi la mudyondzisi vona va ri yini avuxeni ma'am ahe minjhani pfukile minjhani hi hlayisekile a khensa swinene ni byeleni n'we ku fika sweswi mi nga ku yini ka vatswari lava va nga mi nyika vutihlamuleri bya ku va mi tana vana haleni lava nga sala kaya rendzo ra n'we ri famba njhani hi ri eka vatswari tshunxekani vana va ha hlayisekile va tsakile lava nga koho a hi si va na xiphiqo swa ha famba a va se lahla mali a hi va se lahla mali hinkwaswo swi famba kahle va tsake swinene va kume na tidyondzo la ka Munghana Lonene a khensa n'wina hi n'we mem mani hi mina mem Tintswalo Makaringe sesi kumbe mi lo tekiwa n'wina ka Makaringe ndi cilava ulowu ina mudyondo lowu faka khenseli sesi wa mina mi famba kahle mbala riendzo lerinene mi tiphina ni ri inkomo i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM ni ri machudeni i mudyondzisi na vana va xikolo xa Wisani Primary la ya eRole D a circuit liya ya le Thulamahashi minete ku bela awara ya 13 a hi swi endli leswi ka Afrika wa vulavula ni namuntlha hi lo twisisa ku lava va huma eRole naswona a hlaya ku mahungu i sesi Lilian Hlavangwani wa le ka Sigagula se swi nge koteki ku hi va tshika va famba ya sesi namuntlha hi kona nga tirhweni ni nghena lani huma timinete ta ntlhanu leti landzelaka ni ku teka ni ku hoxa a University ya Limpopo hi laha swilo swi endlekaku kona ku na Gajini i Brian Gajini i yime ku lunga ku la ku ta hi byela ku i ri mahungu mangani la a University of Limpopo Gaji ku ri munhu o twi nga ri hi impela mi le ku gingirikeni ngopfu mi nghena la mbhuma sweswi mi nga hlamuseriseni swona nta dropa ni le ku nghenela ni huma la a ni ku vona
Ipjelen gachen nimitwe marka na ri muyingiseri kumi kwala ka xiyanimoya ni ku mavona se i ta vuya na le ka mina no twa ku impela i ri tati lava ntlhanu wa timinete hi teto kezile kalanga pet machevelo kusuka studio for Ace para pet ndila ila a university ya Limpopo la kunga na mbulavulo wo tsundzuka Josephine Mashavani la ka eka siku ra namuntlha xivulavulo ku ri ka ntirho lowu ku ve holobye wa ndzawulo ya vurimi nhluvukiso wa matiko xikaya na timhaka ta misava i Thoko Didiza ku ve vona xivulavulonkulu eka ntirho lowu nga kona eka siku ra namuntlha Josephine Mashovani i kumeka ka ra hundza misaveni ka halaya ka mfumo wa ka ha ri na mfumo wa xihlawuhlawu la a nga hundza emisaveni a ku ri mulweli wa timfanelo ta machudeni kwala a yunivhesiti ya Limpopo na vanhu va nhlonge yo ntima hi nkarhi wolowo wa mfumo wa xihlawuhlawu kambe na un'wana wa varhangeri va machudeni la eka yunivhesiti ya Limpopo i Vincent Magamu la ku twa leswaku va swi fambisa ku yini loko va karhi va ni hlamusela hi nga se za hi ya moyeni va ri ndlela ya haleyini loko swi ta eka ku va timfanelo ta machudeni ti va tshame kahle ku ya hi leswi va swi lavisaka so tanihileswi ku nga murhangeri wa machudeni Magamu na mamukela ka Munghana Lonene FM loko hi khe hi bula hi nga ri moyeni sweswi ni nga kombisa mi te ndlela ya haleyini loko ni mi vutisa ku swilo swi famba kahle hi tlhelo ra machudeni lomu ku ndlela ya haleyini ku lehiyini hi tlhelo ra ku timfanelo ta n'weti swi famba kahle swilo hinkwaswo. I usually speak without any fear of intimidation or contradiction from anybody or anything. Loko ndlela ya leyile a ku ri na system leyi karhi yi tirhisiwa nkarhi lowu nga hundzanyana wa ku nyika machudeni mali ya vona ya ku ta pfuna yona ku karhi va nghena xikolo ivi system leyi ta cinciwa hi kuma yin'wana system leyi yi nga nyikiwa yo system leyi nga ku ti-SRC hinkwato across the country we're busy defying it and only trying to use that system and that system even today when I'm sitting here my phone loko cheka la na 304 text ya machudeni lava ka va nga timhaka ta vati za tilonga lava lava a faneke va kume mali tolo van'wana va yi kumile van'wana va za kota ku restart na these things called direct payment hina nyikwa hi company n'wana va yi vitana ku ri Izaka loko ndlela ya leyile ku ri machudeni ya South Africa ya tikuma ya tshunxekile ku ri va nghena xikolo lava vo ka va nga badereki na peni ya ri ka mhaka leyi ya ku munhu loyi a kuma mali February ku fikela June yi ku July va ku a nga za a unbotiwa ka system ya Izaka u le ku jeni ka yini sukela nkarhi lowu fikela namuntlha i September sweswi so loko yi ku ya ringeta ku ta komisa ku vilela ka hina va tsala mapapila va ku SRC president inciting violence what we went to Department of Higher Education we tried to set up a meeting with the minister through his office chief of staff he didn't respond to the meeting we went to Union Building they just bullshit us they responded with something if ever they think that the students are going to back down is the biggest lie which they're telling themselves as the leaders of the country the students of South Africa they're not going to back down particularly with today's event just to ignite and also encourage the youth across the country that we had people like Josephine Mashovani who dedicated themselves to liberate the South African students so it is our role as the current leaders to liberate with the remaining system change, political dimension change. But what we're dealing with today is what must be our generational goal and generational mission to achieve. I win go a Xitsongeni Magamu says tanihileswi mina ngo hayi hi vulavula ku Xitsonga hi nga humi ngopfu Xitsongeni hi ndlela yeleyo a hi langutiseni namuntlha mbulavulo lowu wu tirhisiwa ku tlangela kumbe vutomi bya Josephine Mashovani kumbe ku n'wi tsundzuka hi ndlela leyi tanihileswi a lwela timfanelo ta machudeni hi ndlela yaleyo ku ya hi n'wina leswi yena a ta swi lava kumbe a nga lwela swona leswi mi ngo a swi kona i yini loko hi languta ku ri okay mi nga ni chavela xilungwini ku Xitsonga lexi khale baleke alazanini activism most of the things swi sungule ka 1976 and the Freedom Charter ya South Africa free quality education leswaku fanekele nghena xikolo eka ri nga badeli nchumu masaku huma ka miti ya vusweti se leswi nga wule ku humelelenge namuntlha leswi Josephine a nga ta ka a nga si pfumeleli i ku after she gave her life loko nangisala va tsa ku my life my death shall be the victory of the future generation as the future generation we are not yet at victory so that life was given for no reason because loko ina ngutana namuntlha leswi vo va nga lwela so i ku ri va kuma barkin ku nghena exikolo eka ri nga badeli nchumu mara namuntlha va lo nghena ka xikolo vatswari lava swa ku vona va hola mali ringana 350,000 annually
those parents va va badela ku tax ivi loko ta ku badela tax that parent wa langutela ku ri aya a badela xikolo fees xa n'wana ye hi mhaka yo transfer kwala loko lo sa free quality education inclusive of all, not for this particular group. Then ita ka mhaka ya NSFAS and the mistakes defunding students day in day out vale busy vale ku tlomuleni ka machudeni lava karhi va benefita ka NSFAS ayo swa kahle problem ile ka NSFAS kumbe xana problem ile ka government na se ni ngata leswi anga lula so le ku isikolo leswi nga achieviwa mara karhi so kutani fanekele hi change as the current generation Daniel mikari mrangela machudeni me vona swi ri na nkoka ku va na mbulavulo ya so ya swi na nkoka ku ri fanekele hi tivisa rixaka ku ri hi yime ku tani machudeni because vari the youth is the future. So loko ku ri ku vantshwa hi vona lava nga ta leader mundzuku loko ku ri ku vantshwa va le ku tekeni nhlokweni mundzuku va ku ri mundzuku bya njhani loko ku ri ku vantshwa ku ri loko ya vulavula na mhaka leyi ya vantshwa ya langutana employment rate leyi nga le ku tlakukeni ya graduate namuntlha ivi loko ya ta graduate namuntlha u ya tirha kwini mundzuku. Okay, nimtwini makam hi sweswo leswi nga ku humeleleni kusuka aleni a University ya Limpopo ka mbulavulo wa ku tsundzuka Josephine Mashavani loku nga un'wanyana wa valweri va tifanelo ta vadyondzi la tsundzukiwaka eka siku ra namuntlha u hundze emisaveni a ri na malembe ya 24 hi sweswo sweswi ni nga kota ku swi tisa eka nkarhi wa sweswi Sparapet ni ta tlhelela a studio 13 mi yisa amahlweni nongonoko wa Afrika wa Vulavula. Ila nga kona mixero mgana lona FM yima yisungula kutusa lava vanga kota ku va va tisa ti voice notes tabo mailana na tinhlokomhaka teta hi bula to namuntlha ka Afrika wa Vulavula wo sungula hilo hlekani khalanga kwala studio ni kombela mi recorda nyana mi hatlisa ne mi nga vulavurisi swona leswi va vulavurisaka swona lava one ku ya amahlweni ho kombela kusuka kona loko mi ku thamu twana hlekani khalanga kwala studio lewani vandla ra act lerwa ra vavani Ace Magashule hayi ko vambele ku vava ya ku ri la ku va komba ku ri na mina na vurhangeri a ku na vana vhoti va nga ta yi kuma baba loyi wa tiva ku ri endleni Bloemfontein lewani mali ya marela hi se yi rivala ku hakela vana marela na cancer ta albestos leti hi tona ti nga ta ku sinya vito na cancer khalanga ivi Hlengala Pitori la anki mi recorda swi kahle Butlengana 7652815 eba aye botpet ya ni nde kona ka ndhawu liyani ya le dorobeni sweswinyana u nga ri khale botpet flete leyi chini botpet na lava va nga va humini va nga hlangana na xiyimo xa ku va va luzekela hi vutomi ayi i kata ku botpet flete leyi chini botpet a ku tele hi vanhu va tlele ri pfaliwini botpet xiyimo lexi nga humelela laya xa chavisa botpet flete yi chini lohlo inkomo botpet xikalavita enkomo xikalavita nkarhi lowu taka xikalavita ku mi ta hi byeleni swintshwa mi nga hi byeli leswi se hi swi vonaka sweswo se hi swi vonini hi byeleni swintshwa swintshwa ku kumbexana ku ri na yini kumbe ku ri na yini kambe swi ri tano namuntlha sikunkulu misava hinkwayo ngopfungopfu ka timhaka ta mitsembyani hi ndlela yaleyo nkoka wa siku ra muxaka lowu hi wihi matimu ya ku ya suka kwihi a yamukeleni Professor Hlathi hi bula na vona hi timhaka ta International African Medicine Day hi ndlela yo yeleyo Prof Hlathi mi yamukeleni ka munghana lonene ndawu thekuxikan'we na vayingiseri va Afrika Wa Vulavula hi hlanganile namuntlha hi sikunkulu ni tshemba n'wina tani hi tin'anga i siku ra n'wina leriwani ri vula yini leri i sikunkulu misava hinkwayo ta ndhawu naswona ya kona hi ku loko hi lembe ra 2000 World Health Organization leyi teke xiboho xa ku mimirhi ya xintu yi fanele yi tlangeriwa mimirhi ya xintu misava hinkwayo yi fanele yi tlangeriwa tanihileswi ku nga murhi wa nkoka ku nga mitsezelo ya nkoka leyi pfunaka vanhu vo tala la misaveni tiphesente ta le henhla swinene loko va sungula ku khohlola kumbe va vabya kumbe swin'wana va tsutsumela ka mimirhi ya xintu so namuntlha a wo vulavula hi n'anga ntsena kambe hi vulavula hi mimirhi ya xintu leyi un'wana na un'wana hambiloko mi nga ri n'anga hambi mu va munhu ntsena mi swi tiva ku murhi wo karhi u nga kota ku pfuna ka swo karhi i mhaka kahle hi tlangela misinya ya hina hi xixima hi tekela nhlokweni so i sikunkulu leri ri nga sungula hi ti 25 nyamuntlha hi ku tlangeliwaku emisava hinkwayo thevu na vayingiseri xikongomelonkulu xa ku tlangela loku ku va ku ri ku la ku fikelela yini
I ku lava ku fikelela ku vanhu va lemukisiwa ku va fanele va hlonipha misinya, va fanele va hlonipha mimirhi, va fanele va hlonipha mimirhi ya xintu, ene vanhu va byeriwa va tsundzuxiwa leswaku va fanele va va na xivindzi va tshika ku chava ku tirhisa mimirhi ya xintu ku nga mirhi leya ka vona hikuva vanhu sweswi va na ku toya va nga lavi ku tirhisa mimirhi ya vona ya xintu va yi tumbeta. I ku va vanhu va tsundzuxiwa ku hayi khona mi nga kali mi tumbeta mimirhi nantswani mi guma kunene kumbe mi nwa loko mi fanele mi nwa mi endla leswi swi nga fanela ku i ntiyiso mimirhi ya xintu hi yona leyi nga te loko mudavura a davura misava leyiwani ku vheta ku va na misinya leyi mudavura nga te dyana ni misinya leyi mi hanya hi yona. Se hikwalaho ka yini hi nyenyemuka leswi hi nga nyikiwa hi mudavuri na a hi teni ni misinya hi ti hanyisa. So siku ra namuntlha hi ku hlohlotela vanhu ku hlohlotela vantshwa va swi tiva ku tshika ri ku hisa nhova na n'wina lava mi celaka mimirhi mi nga fambi mi rhubulela mimirhi leyi hinkwayo mi tsuvulela ku mi dlaya misinya yin'wana se ya kala manjheni a ya kumeki. So i siku ra nkoka swinene ku va va tsundzuxiwa lava tirhisaka mimirhi ya xintu, tin'anga na vanhu njhe lava nwaka mimirhi ya xintu ku a hi yeni mahlweni hi tirhisa. Swi na nkoka swinene ka rihanyo ra hina. kwala ka ku ku na murhi wun'wana mi nga ze mi lamulela hi ve le Kruger National Park a va ku wu herile kambe a va ku yini? I xibaha xi herile kunene a xa ha kumeki. Xo kumeka lava nga va na nkateko hikuva va hlangane na nhlangano lowu ni wu rhangelaka ku nga nhlangano wa SADC va na swona swimilana swa xibaha lomu makaya va kota ku pfuna vanhu. I murhi lowukulu swinene lowu pfunaka ka mavabyi yo hambanahambana na xirungulu loko mo xi lava sweswi mi ta hlupheka mi nge xi kumi. Mimirhi yo tala ya kala thehu hikuva vanhu a va ha swi koti ku hlonipha misinya leyiwani. Van'wamafamba va borile loko mo wu lava mi nge wu kumi vanhu vo teka va tshivela vo mbolomisana vanhu vo teka va tshivela ivi va hetelela va holova va balana na nsati va hlongolana va ku ve va loyiwile. Kasi vo teka murhi lowu a va fanele va wu tshivela va ta tshivela va endla tihunyi kumbe va sweka hi wona. So vanhu a va swi tivi ku mimirhi ya xintu na nkoka no khensa nga ku tihosi va nga swi twa na tindhuna va tsundzuxa vaakatiko va tshika ku hisa nhova va tshika ku tsemelela misinya swi nga yangi. A ku endliwi leswi a swi endliwa swona tolo hi hlonipha misinya ku ntumbuluko wa hina wu ya mahlweni hi tlangela misinya ya hina. Mundzuku ku sungula lembe rintshwa ra hina maAfrika a hi ta swi tlangela hi swi tiva ku hi xixima ndhavuko hi tlhela hi xixima na ntumbuluko wa hina Themba na vayingiseri. Yala yi ta fana yi tlhela yi khumba hi ku mi vula yini loko ku sungula lembe kambe nkarhi ni hava la a hi hetiseleni leyi ya a hi mi rhambelangi yona kambe ku na van'wani va nga khombyeni sweswi timhaka ta xikhova va nga xi chelachela va xi vavisa va SPCA va vilela kasi xikhova i noyina a xikhova a yi noyi Themba ko va ku mintolovelo ma vona xikhova hi ntumbuluko wa kona kumbe mintolovelo leyi nga va kona i xinyanyani lexi xi nga weliwa hi khombo ro zondiwa hi vanhu leswi xi nga yaki xiswona. Un'wana na un'wana loko a ehleketa noyi wo ehleketa xikhova, un'wana na un'wana loko a vona xikhova na loko xo ta kahle lava ta dlaya makondlo kumbe mahele munhu u ri i noyi. So xikhova misava hinkwayo ngopfungopfu matiko ya Afrika va tolovele ku xi tirhisa lavo loya kambe xikhova a swi vuli ku loko mi xi vona toyeni kumbe xi tirhisiwe hi valoyi. Vanhu vo tala va tsemela na misinya leyi fanele va sirhelela ku tindlo ti nga ha hluki loko ku na mpfula hikuva xikhova xi fike xi phatsama xi ti lavela leswi xi ti lavelaka swona kumbe xo wisa nyana ivi va xi dlaya kumbe va endla swin'wana. Xikhova ko va xinyanyana ku fana na xihadana xin'wana na xin'wana ene xi sirheleriwile hi nawu wa South Africa na misava hinkwayo. Xikhova ku na nkarhi wun'wana lowu xi tirhisiwaka vo lavo phungela i ntiyiso sweswo. Loko mo xi vona xi ta kamberi ka nharhi xi ka xi mu rasela la kaya munhu nga etleli xi ka xi mu rasela xi hlola swin'wana kumbe xi tisiwe hi vo lavo phungela kambe hayi xikhova hinkwaswo leswi swi taku hi vuloyi Themba na vayingiseri. Kokwani hi khensile swinene nkarhi wun'we na hlayisekani ku dya ku engeta. Inkomu na yena mahlweni tirhisa mimirhi ya xintu ndawu. Inkomu kokwana khensa swinene Professor Hlathi va fambise sweswo ka timhaka leti ta ku tirhisiwa ka mitsembyana hi ndlela yaleyo mirhi yaleyo ta vulavula hi tona leti mhaka ngopfungopfu loko se hi nghena ka n'hweti liya leyi ya ka yona leyi ya timhaka ta mfuwo na ndzhaka kambe ke sweswo kandiya Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela 652815 ahe botpet ya ni nde kona ka ndhawu liyani ya le dorobeni sweswinyana ku nga ri khale botpet flete leyi chini botpet rixile botpet na muhumelerisi Eric Jindani me ni ta vulavula leyi ya ku tlangela murhi wa xintu. Ni la ku lemukisa maAfrika ya hina ku na ku pfumela kun'wana ka ku a nga ku loko u tirhisa murhi wa xintima kumbe wa xintu i vuloyi. Loko u tirhisa murhi wa xintu ku va u ti pfuna we n'wini ku ti hanyisa kumbe ka swin'wana ku ti basisa ka swin'wana a hi vuloyi.
sweswo ku fanekele ku hi swi dyondza ene hi swi tiva hi swi amukela ku a hi vuloyi ku ntsena ni wu teka ni dlaya munhu un'wana mara loko ni nga dlayi munhu un'wana ni wu tirhisa ku va ni tipfuna mi n'wini sweswo swi tshamisekile inkomo mina hi mina bongani elegant sokola phalabura umlana Kensero swinene mingisero mena imakwembere ntlhanu tshimene ntsena ibile ora ya khumembere nongora ku Afrika ya khumenharhu nongora ku Afrika wa vulavula lo kusuhi swinene na ku fika amakumu sweswiwani hi tlhela nakambe le amuleji leyi ku nga na ntirho lowu nga ri ku yini mahlweni munghana lona na FM yi kwelese ku na swirho kumbe vanhu vo tala lava va nga eka wona ntirho wolowo se hi mhaka sweswiwani hi tlhelela va koho sesivero la sesivero hi vo hi lava ku bula na vona va hi byela ku kahle hi yisa ku yini mahlweni ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku hlayisa ndzhaka ya hina hi ndlela yaleyo sesivero nhlekani avuxeni Mhashi avuxeni uVeronica Mkhonyana Department of Sport Arts and Culture Mhashi avuxeni minjhani hi pfukeli mana khensa swinene va ri ku na swin'wana mi lava ku swi tatisa mayelana na timhaka ta siku leri hi byeleni leswi swi botkeni va nga swi siya mi ya mahlweni akidumedishe kamuka batheletši kamuka ba Munghana FM e kgwedi ya inzaka ke inzaka month ke kgwedi ya rena ya bohwa heritage month letšatši la dikgono re tlo launcha kgwedi ya bohwa mo province gomme re na le moeteledipele wa rena e le minister wa sport arts and culture e leng Ezezikodwa re mo moletši mošate go tsetše bobotse le bokgabo ya setšo botshila Mhashi se pasekileng boku botshila le culture ya rena e gona mo so re mo go keteka bokgwa bja rena ebile re mo gape go iša setšo sa rena pele gomme re kgobokane re na le babini ba ba tšwago ko Mopani Matsonga Bapedi Bavenda Makhuwa Mandebele kamuka we are united ibile rena le bawadi ba dibuka ba ba le gona mo botho tšauke Mhashi ba mo ba tlore tsifisha modiro gomme re na le bangwadi ba dibuka e le go di-authors ba e leng gore ba tlo re tla ba launcha ebile re tlo launcha le dibuka tša bona tše e leng gore di ngwadilwe bobotse bja bokgabo nzaka le ndabuko le botshila bja setšo mo ka re tsona di gona mo Mhashi Patrick go botse kudu mo moletši ntse ke leng kwetso se hi nga langutelani ku ya mahlweni ka n'hweti leya ndzhaka sesivero go ya pele Mhashi go ya pele re le province go tloga ka di-1 re tla be re le ka gare ga kgwedi ya ntshetsa re tla be re ka gare ga kgwedi ya heritage go ba kgwedi ya bokgwa go ba kgwedi ya setšo so go tloga ka di-1 up to the 30 of September re tla be re apara diaparo tša rena Africa re tla be re sasekile re apara xibelani re tla be sasekile re apara diaparo tša rena tša setšo go commemorate goba go kgantšha kgwedi ya rena ya setšo re tla be ebile re prepara go celebrate letšatši la bokgwa ka di-24 tša September ko Themba district Zigodini village re tla be e le gore re lo celebrate letšatši la the national heritage day so re laletša le ba province ka moka gore ba tle ka di-24 September kwa Themba district re tla be re tletše ka moka sigupu e tla be e le sigupu re tla be re bina xibelane e tla be le xibelane bokgabo e tla be le bokgabo re tla be ebile re ya di-district ka di-district re launcha di-district heritage memorial lectures re tla be re na le University of Limpopo le University of Venda le University of South Africa so ka bophara re tla be re godiša bokgabo bja setšo godimo sesivero khesiri swinene vanana siku lerinene ku dya ku engeta inkomo iseswo mingisero mngana lona FM sesivero Mkhonyana va suka ka ndhawu leti mhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko le Limpopo hi kona ku ta korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana lonene FM
makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus. Botpet ale Gauteng ntsena na la Pitori batlhampa ba tendlela go rhandza vana miako baze ba hayerisela wena unga South Africa va tshama andini ka doroba straight and then lama phorisa hindaku hi kona government ya stiva mara ku na munhu loyi a nga endlaku nchumu hi xona nkarhi wun'wani va yi xavile ka government kumbe vana loyi va n'wi tivaka hala ndzeni ka government a nga va xavisela. La hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula.